خرفبون آوان چندین رکراین جواک سیویل سنور پارێزگەها دهوکێ وەکو دانەدیارکردنا بەیاننامە کە ji bo an kiryarên hêrişaneyên şilayên PKK ve ser Başûrê Kurdistanê û ser pêşmergeyên wekû simbolên Herêma Kurdistanê hatiye kirin. Me dixwast şêwazekê medenî dîmokratiyane helwîstê xwe derberîn wek boraya giştiya cîhanî û navxwî. Beyannama çendîn rêkirawên civakê sivîl li Sinûrê Parêzgeha Duhokê li dûr hêrişên PKK li ser Herêma Kurdistanê bi navê Xwedayê mezin û Dilovan bû raya giştiya xelkê Herêma Kurdistanê bû konsul û nîlerên welatên biyanî li Iraq û Herêma Kurdistanê bû Perlemanê Iraqê bû Perlemanê Herêma Kurdistanê. Elvêrê em wekû rêkirawên civakê sivîl li Sinûrê Parêzgeha Duhokê evan kiryarên têkderane şermizar û protesto dikin. و دخوازین و هیوی دکن جه پکک ریزه لقواره دستوری و حکومت و دامزراوین شرعی و یاسایین هرما کردستان بگریت و وگریتا گوراپان آخویا راستقینه که لباکور کردستان او وزیدتر روشا خلک هرما کردستان آلوستر لینکتن. الدماهیت خازین اوی چنده بیجین دخواز و هیوین ما جهر نشتیمان پرور و ولاد پاریز و همیلان سیاسی و تخین جواکی هیا هستکرن به برپرسیارتی مروواتی و نشتیمان پروری دی اگدنگ و هلویز بن و پشتوان حکومت و پرلمان خوین شرعی بن جبو پاراستنا امن و آسایش هرما کردستانه. کردستان هر آودان بید. بجید کرد، بجید کردستان هر برزو بلند بید آلای پیروزه کردستانه.